بنام همو خبرکاران خلات تبع سلاوری دنباش تماشاور هجا میوار برنامه ما ایشه ادامه که پلاتفرم جوال سربخه اوین آزاده کارو بار پلاتفرم جوال سربخه به راستی و به اساسی کردی و کردستانیه اوجی تشکی گلکی پروزه به سال داویه دا کارو بار وان تشکی گلکی بالکشه دکیره کو با آوایی که به تایبتی لفروز لسر گورا احمد خاری پیروز کن ای ساجی وسا کرن لسر گورا احمد خاری پیروز کرن احمد خاری یکی تیزانین بای به هشمندیه کدواریه پلاتفورم جوال سربخواه نه سلوان توش ناویجن او گوتنین بالاجی نکن نه بحثا شر و حق دکن نه بحثا خرابی دکن لأل تلی داخوازی آوان اوه کن لسر ارد خواهد مافی نتویا کردو ملت کردن دخوازن او جی چالاکی هاکی همدمه او همدمه او چالاکی همدم دمشنیم لی دیساجی لنیار ملت کرد ویا تحمل نکن او چالاکی مروواتی، چالاکی سیویل، چالاکی همدمی تعامل لکن لهمبر وان آستنگ دادخنن. دیسا پشتی پرسکران لبروزی دا دیسا وانا لارن ملت کرد لهلا دادیا سردستان آگریه بتایبتی دیسا لپرسن داکسن. یعنی تشتکی گلک عجب ابکو دنیا عالم جبو ملت خواه جبو محفل آزادی ملت خواه تاخوازی خواه هیا خیل دنیا نه سوشه نه تعامباره نه تشتکی نه رشیه نه تشتکی لی مقابل ولات با کردستان ملت ما نه ولات فرز ما بحثا آزادی ملت کردستان که ولات خواه اول هینج خلقه لآلیه کولونیالیستان و آلیه لیار ملت کردن تشکر رو رشید تشکر شرمزاریه لمقابل راستی اوه پلاتفورم جوان سربخویجی لهمبر به رو رشید درد که او لهمبر به رو رشید شرمزاری درد که او لیار مافو حق گل ملت پارزه مثلا اوه کو والا دیسایی آستنگ داری کرن لی ایجال ام نزانن لپیشه لبروزه چند کس هات من چاپ کرن اندال پلاتفورم چند کس هات چاپ کرن و روشا داوی چیه ام ویا میوان خواه هیجا اوین آزاد برده پرسن اوجی مرا آگاهتانی ده و ام دیوان گذاری بکن ام جرا بین تو خیراتی ایون خان تو خیراتی سپاسگزارم بنا خیره دابن جبو بشتریت گلک سپاس کن جبر کو از گلک پرسی من هیا لی از دخوازم جبو تماشاوان می نو پرسا ایکن ترا بپرسیم پلاتفورم جوان سربخواه کنگی هاتیه نمازراندن و آرمانشیه دلوکاری هنک بحثاوی بکه بله سپاسگزارم جبو بیدرپتا خلات تیوی باشانم و انشالله دی سرکرتی بمن و سپاس براستی گرینگه جبو ناسینا پجسه چونکی به خبات کمک کریه اغلب شش ناسی برای یعنی ناسینا پلاتفورم گرینگ دیوالی دا من سال 2017 اندا وقتی جوان نزانینگه هی جبر کو به آلترناتیفیه کی لکردستان آلترناتیفی کی به رنگی تونه بو یعنی تمثیلیت کی او خالین کو ام سر دسکنن خال وان خالان بینه با هفدو وان خالان بخواد بهوینه و تمثیلیت کی به رنگی جبر کو من قاعده ندیتا هم دبی لگرینه کی دابون یعنی مهل دادا کو جبو ملت خو خدمت کی بکن جبر کو یعنی وان خالن گرینگ بتابعی ام بیشن تو داره کی در من ندید مخواست کو ام بخواه دست به آلترناتیف کی نو بکن ما به رنگی دست به خبات نخواتر حتی که ما دست بکنم تب
خواندکارên zanîngehê bûn her yek ji me em bêjin li bajarên cuda û di beşên cuda da xwendina xwe dikir. Di wî naberê de me dest bi bernameyên berfireh kir, yani di ciyên ku em têdan diman, yani di malan da, di xewgeyan da. Me dest bi bernameyên xwe kir. Bernameyên me egleb destpêkê avakirina hişmendiyekî bû di nava xwe bi xwe da. Yani hişmendiyekî Kurdistanî, neteweyî, ji bo vê yekê jî me li ser em bêjin dîroka Kurdan, dîroka dünyayê, siyasetê, sosyolojiyê, psikolojiyê, çandê, yani berfirehî û hemû xebatên me hê destpêkê da jî me di nava xwe da bi Kurdî dikirin. Yani xwendinên me, materyalên ber destê me bi Tirkîban jî me li serê analîzên xwe, tahlîlên xwe me her dem bi Kurdî dikir. Ji bo ku ew xeberdana bi Kurdî di nava me da her ku biçe bi pêş bikeve, bi vî awayî bala ciwanan jî hêdî dikişandin me wisa hevalan nas dikirin û piştî amadekariya 6 salan, yani bi 6 sal bi vî awayî me berdewam kir. Yani me hem xwe amade kir, hem kesên dora xwe amade kir, bayekî psikolojîk, bayekî sosyolojîk, bayekî em bêjin zanistî, yani ilmî, me xwe ji rêyek û hara û ji rewşên herî pirabira me xwe amade kir. Tiştên ku îro diqemin jî ji ber wî me dizaniya dê pêşiya me bin, çunkî me dizaniye ku rêya ku me daye ber xwe dê encama wî tiştên bi vî rengî jî di vî rêyê de hebin. Ji ber wî zêde ji me re zor nayên, yani ev desteserkirin û em bêjin ev zextên li ser me. Lê dîsa helbet yani em şermezar dikin van tiştana jî divê yani bi rastî êgir rêyekê din ji bo vî milletê hebe. Bi vî me dest pê kir û piştî 6 salan me li meydana Şêx Saîd bi çalakiya xwe ya yekem me xwest ku em xwe bi çalakiyekê ragihînin. Yani ne ku metnekê bidin destê xwe û ragihînin ber raya giştî. Çalakiya me yekem sonda jiyana bi Kurdî bû li meydana Şêx Saîd li Amedê. Me xwe bi çalakiya sonda jiyana bi Kurdî ragihand. Me 10 heval, yani me hejmarê me bi xwe sînordar kir, me got destpêkê bira 10 kes tenê bin. Yên ku zêdetir dixwastin hebûn jî, me dîsa me got bira 10 kes tenê bin. Me 10 kes sonda jiyana bi Kurdî xwar, ev sond ji bo li ser axa Kurdistanê bû yani. Me got divê li Kurdistanê di hemû qadên jiyanê de divê em bi Kurdî xeber bidin. Li ku derê dibe bira bibe fehm nake. Me çalakiyekê bi vî rengî li dar xist. Piştî çalakiya xwe yekem me dest bi banga Kurdî kir. Çalakiya banga Kurdî me li du bajaran ji bo destpêkê li Amedê û li Çoligê me banga Kurdî kir û em li kolanan geriyan. Helbet di hemû çalakiyên me de dîsa astengî derdketin pêşiya me, digel ku xebatên sivîl jî em dikin. Bi tawayî yani em bêjin şîddetê bikar nayînin, yan jî gotinên ku em bêjin teşwîqê şîddetê bikin em bikar nayînin. Piştî banga Kurdî Newroza sala borî pêşiya me bû. Me xwest em vê carî jî bi çalakiyên cuda, yani velhasıl bi çalakiyên gelek cuda, heta niha em bêjin em li meydanan bûn û ji vir û pê da jî yani çalakiyên gelek dîsa cudatir û berfirehtir pêşiya me ne. Yani di vî xebatê de ji bo platforma ya tişta ku me daye ber xwe, di asta dawiyê de yani em serxwebûnxwazin di asta dawiyê de. Ji bo vî armanca platformê yani xwegihîştina wî armancê, yani xebatên ku me daye ber xwe, em di van xebatan de çareseriyê dibînin. Platform li xwe li ser sê têgehan yani pênase dike. Li ser neçavperweriyê, li ser tewhîdê û li ser mirovdostiyê û bi metoda berxwedana pasîv. Dibêjin pasîv dirênîş. Di dünyayê jî gelek hatiye bikaranîn, lê li Kurdistanê cara yekem vî metodê em bikar tînin, yani newekî bêîtatiyên sivîl, berxwedana pasîv bi berfirehî, redkirina hemû dam û dezgehên sîstemê, redkirina sîstemê û avakirina alternatîfekî nû. Yani di vî pêvajoya rêj de tişta ku me daye ber xwe, xweguherandina yani guherandina civakî
ev guherandin berbi pişmendiyekî têgeştinekî neteweyî be û avakirina alternatîfan û redkirina vî sistemê bi tevahî. Belê gelek balkêşe yani ez şöyle bêjim mesela salam bi salam yani lav heye lav tekoşin heye dibêjin tekoşin yani tekoşin gelê Kurd gelen perî wisa dibêjin lê vê salê dawiyê da yani em bêjin sî salî Lavareka tekoşini ev bilirim. Lavareka tekoşini de tişeki netavi ne ev kasfurte. Yani lübün la kuki heye. Yani eğer ku derme bilirim debejin gelli kurt dedi koşe. Lejibolçı lise debe jibo azali. Le çava azali. Ev kesi ku jibo ev tengerin partinin jibo bir navi derketine oley ve salen daviye da navaruka bernama van da tut teşekkürler. Yani vare letaviye azadiya Kurdistan'da teşekkürler. En bejin partiye dem. En bejin evedin zan zan buna pek kendem çiçeği. Yani o sadece gelime ne kes dizanı ki jibo azadiya Kurdistan'ı jibo devlet büyüne Kurdistan'ı vana şerdiken Leyla rastıyla usaya em vukuş dibijin em ne partiyi Türk'ün Kurd'un em parti Türkiye'ne u em jibo demokrat buyla Türk devleta Türkiye misin? Lemin nakuki gelle karabere. Le icar çavukatego balki şey eveku deve em bigiş rastiya koy. Ku tekoşine jibo azadiya millete kude deve em nav bakın. Deve em bakın berlama koy. Em bixwazin. Eğer ki em nexwazin tekoşin tişekil emlet tişekil yani. Balkişe kare ve balkişe ku hun ser hata letavi inşallah hata letavi dikin. Le bu metodaki hemdem bu metodaki tü dünyada layık adaka kırın. Hun bir şer, hun bir çek metoda şer, metoda çekin lafazın. Hun bu metodaki hemdem dikin. Le disaci berve le hember ve dijve asteyn derdikirim. Lever tevi vateyu ku devletin kolonyalist pirasti ev tişte ku akıl u mantık serhaten leteyi kadkıl vana dıtırsın. Yen nırla natırsın. Çuma natırsın. Dıkarın çava ku büke telvan dıkarın bu gayrının. Leji kara meracı hep pevise ev götürat hep pevise. Gel bu yani az nizam çan sala yani bir salın daviye da teşekkür niye bu Baku tabii teşekkür niye Revşa İro mesela Revşa İro çan sala hun dexabetin ev bajari günde Kürdistan hangi bu ya berfere çok az bir berfere o alakadar o tekili gelme çava yani ev hatiye çıkandı ev mirata manipülasyon hatiye çıkandın la çıdı bejin Manipülasyona serçe tam davet verdi bareki böyle. Yani mesela gelime tek kapandın manipüle dikin aşo bunları Kurdi hele li Armanca Kurdistan'ı milleti azade Kurdistan'ı tüne ev manipüle tek kapandın kare veji rasteras tıcı manipüle tıcı kapandırı le ev hatiye ev manipüle ev derevi ev dürüstü hrekatiye çıkardın anla Yani naham habın şikandine ki bu kan bir karabın basa şikandine ki bikim de behnek dem vakt lazım yani tane isal em bejin bere henek de nevrozan da me rengi goherina civaki medit leji isal dem ne karım bejin yani ev manipülasyon hatta şikandın henek den şiş bu bir ki vakt lazım liberasyon manipülasyon mümkün है yani manipülasyona ko laholiye çiye yani dve
ام بیشن ایرو رئالیته جواکا مه براستی تو ام بیشن آگیک نده برچاوی خو و لگور رئالیته بی جواکی تر نگره بحث چاره سریه کی نکه و ایرو ام بیشن سیاستا سردست یا دنوا کردان دا بتایبتی بحثا دموکراسیت که زیدتر هیوین دموکراسی و آشتی در خمه پیش لدوی ام ویه که بزانبم که یعنی دموکراسی یعنی جی پیکتنا دموکراسی بخواد نه متده که تکوشانیه دموکراسی تجار نیه به متده تکوشانی دموکراسی فرمه که دولت بنیه یعنی ایرو ملتی که حتی کلونیزه کردن نه ممکنه که دنوا ملتی کلونیزه کردی دا دموکراسی وقت متده تکوشانه بده برخواه دور دا تشتاکو امیجن دولاتی که کلونیزه کردی دا تشتاکو دویت بده برخواه اوه کو تو ده همبر دژ میتینگریه تو بکاری به جواک هشیار بکی یعنی ایرو هشیاریه که ببیرن تونیه یعنی هگمونیا دولت سردست ایرو لکردستانه دیگر هگمونیا وان ام بیشن بریا پارتین هیین دنوا کردان دا به سلوگان و به گوتارن بسر دموکراسی و آشتیه رضا انشا دکن بریا وی رضای جواکا کرد جراو شاخو هایدار نابن hayvan جه نابن yani çaviyan ve nabin rastı nabinin çünkü cevap çavi berivan le peşengin vanın yani kesin ku ray dedine van kesin ku ambijin deden yani dınava siyaset edanın kesin ku xandarın nivîskarın ambijin siyaset medarın rawşen birin ya vaqta hemû ambijin قادا روشن بیران و قادا سیاست مدارن تبر جواکی دابن بر مانیپولاسیونه یعنی هشیار کردن وی جواکی براستی گله زحمت تبه یعنی ایرو جواکی کی تکچویل پیشیامه یعنی ایدی تن دوار زمانی دا جمع کردن به بیجین کم زده رژه خبردان کردی لکردستان حتی سیف جسدی yani ev rejeki gelek keme çünkü en basa kem zede 5-6 milyon basa nüfusa ki bir renk gittin. İro bajarın Kurdistan işgal bajarın Türkan edi bir tevahi en bejin Kurdi jimalan derketiye. Bajarın Kurdistan eji İro dnava malin Kurdan da hatta lugundan ji yani haberdan ne bayan. Vakta ko en basa zaman dikin vaki tevgereki zamanı ditin bir zaman dıvır da بنگه که کوشان میه و زمان بیرا ملته که یعنی گر زمانه که جولی ور را کرن هفته واته کو او بیرا دیروکی جده جولی بر را کرن دوی واته کو د چاندوی جواکی د او تگهشتن اوینا سیاسی یا سربخواجی جولی بر را کرن یعنی هفته به هفدورا پیوندیدارن یعنی وقتا که بری خود دین جواکی کو دوزا سرخابونه کرنه گرینگی دانه سر زمان داشت دست بکرینه بوی آی امجن تبگر یعنی جبروی ایرو وقتا که ام بری خود دن سیاست سردست یاد نوا کردان دا جخواه قد گرینگی آوان تشتن تونه یعنی نرخین هفکار هنن امجن زمانی که هفکار سر زمان کردان یعنی زمان هفکار ایرو بیا زمان ترکی نرخین هفکار ایرو بنن امجن آلا ترکان و چند ترکی یعنی حتی امروزین دعوت المداجی گوهندن میدی گوهرنه سترانین گوهندن می گوهرنه یعنی افته به هفته پیوندیدارن و تو کسی که سروانا ناسیتینه دا بحث دموکراسی آشتید کن و ایرو جواکا می براستی به ریوان حرب پیوان سخت مانیپوله کرد چه مگوت یعنی دموکراسی فرمه که دولت کنه و ایرو اف دولت سردست لولاتی لبی ولاتی دولتی که امروزین یعنی بداره کلونیزت که به هر روی پیواژویی که دور دریج دا یعنی وسا امروزین اشتی که دمکی جنینه یعنی پیواژویی که دریج دا برخوی امروزین دولت سردست هول ده کو در باسپونا دمی حقیقت ابی ملت اشغال را بکه یعنی تشتا کو ایرول پیشا میه اوه را کرنا حقیقت ابی ملت اشغاله چا وکی امبیجن وکی لازم وکی چرکزن یعنی وکی ولا امبیجن ملت دنیان ایرو لور وک کمینه نه لولات لبی ولات امبیجن کمینه نه
حقیقت وانا جواکی ام بیجن نتوی جهول هاتی را کرن ایرو ام بیجن سیاست سردست رد نوا کردان بجی تو جرباسا نرخین هفار ناکن یعنی جبروی براسی را کرنا میا آلا کردستانی و بحث سلوگان مین ام بیجن سر کردستانی زاو بال کشن چونکی اف دمکی چاو وجی گوت یعنی دمکی زاو دریجه اف نرخین نتوایی در ناکبنه پیش یعنی ملت ایدی تواهی انتگری سیستمی بونه بتواهی انتگری دولت سردست بونه یعنی ایدی اف تشتانه قط روژه وانش اشتال نکی قط نکی و روژه وان یعنی برای مانیپلاسیون نزین هی یعنی استباروژی بدون کار گوهرین چا بچه یعنی بله ابیکان یعنی از دخوازم لسر گوترات تشتکی زلال بکن مشکل زلال کری بو دبیجن دموکراسی دبیجن آشتی دبیجن براتی بله خوشه یعنی ناف خوشه باکرینجو خوشه یعنی باش خوشه گوی مروان لی مثلا ملت کرد دما کو امبلری شرط و مجی ملت کرد تا اف تش بالانه ev ne wî manayê ku em baran naxwazin, biratî naxwazin, demokratî naxwazin, her millet re herî zêde em dixwazin. Lê rastiya me ne ev e. Eğer ku milletê me hemû bi her alî de bindest e, ziman qedexe, nasama qedexe, navê, bajar û gundan û çiya û nevalan qedexe, Birda yani bildesiye birda ne kadar bir şertte bahse demokrasi bike. Beriye her tişi demek to azad bi. Millet azad be demokrasi tişeki hilbijatiye. Tuluxazi laxazi sizalim yani lab çi be bla be. Le bana bir rasti bizani dinim cembe dikim bermeku em jive rastiya xwe netawi em dürkevin. Mıkala manipülasyon yakın, manipülasyon evet yani dixwazin ne şaşı bikin, dixwazin gelime, hedefa gelime, armanca gelime yine tabi dur bikin, dur bikin. Hatta ku ev ne be, ne tabi ne be, yani verak mala. Eğer ki ev mala hatta em rızgar ne ki, em de karın nama mala koda çi bikin çinlekin evli karın tişek bikin. Le mala metune ev İro ev tıştem kunav malda her hacatu aparatın malda her mala nıkaştıkın. Bezaneldikin. Kurdistan ne Türkiye, Kurdistan ne İsrail, Kurdistan ne Avrupa, ne Fransa, Kurdistan bildesten la bir hakikaten. Deve em deri koyarız karşı. Evcile seviye. Yani mesela da seviye. İcat demek ku devlet serbest devlet kolonyalist çok kazı Kürdistan kala demokrasi bırakıyor aşırı bir ne kadar hecmuvacı ne müşkülat ne problemi. Sıvı hayya evvali dülükanı koloni Diyarbakır'ı çeviriyor harpetede bizim demokrasi bizim bırakıyor gelen ev ne pırsa cumuvan ne pırsa doğucu hesabı irocu hesabı yani cumuvan ne müşkülat le ev telet tişekti kazın. Deve kala rastya falan lakin. Me bejin em Kurdun, me bejin em bindesin. Me bejin em adali dukhazin. Vakitin çıldık bejin bile bejin. Ev rasti yani Ramazan'da devletler Türkiye hatta İro dominen. Disali mera ve manipülasyon çiçeğidir. Bir sabah ve davada yeki şöyle dikkat ve şibo ve ev hevcina Ferit Azade Erdizanım. Erdizanım bu kadar hevcina Ferit Azade. Le Ferit Azade vek berdem ki platforma eğer ki şaş nebim evci yani şibo ve dört hatiye vekirin. Laha en xwebîn nekir rewşa wî çawa rewşa wî edewî çawa tere wî pirsin. Yani niha ji xwe di girtîgeha Amedê de lê doz li agirî hatiye vekirin yani mehkema wî ye eslî lê agirî ve gerek yani heta ku hatiye girtin jî li ser sêr bise yani programa online. Beşleri mahkemeydi bu. Rakşavi nihavi gavi başı yani moral motivasyonu başı dici dayı.
Pirsgirêkek tune yani çavuş xwe ji roja ew de me amadekariya hemû em bêjin yani tiştên ku dê bêne pêşev me alternatîfa dabû berxwe û me amadekariya her tiştê li gor yani wekî psikolojîk me vê yekî pêşbînî dikir û me li gor wî xwe amade kiribû ji ber wê bi rastî yani ji me re zor ne ew ji rewşeyê baş e yani û selameyê hebû kesên ku pirsa wî dikirin îro jê çûme hevdîtina wî hebû robro me hevdû dît Liver böyle ki ez dikkat nişan bildim böyle meşa bazı de bu ve ez bir kere dakiki ez gene ki tişteki bu liver bazı da ne? Bele. Nevroz'a İsali bu ne? Bele Nevroz'a İsali. Hum pajî ji xwe dîsa Newrozê bazî de pîroz kirin? Yani pajî dîsa wisa kir, îsal jî wisa kir. Yani îsal gelek derevê Kurdistan û derbayê Kurdistan de bi ala rengî şawa ku hûn dizan hûn jî dîtin Newroz hat pîroz kirin. Ji bo me tiştekî gelek mühim e gelek kirin bû ji bo ku salan şiva ev tiştê nû li Bakurê hatiye çêkirin. Ez ji bo Bakurê dibêjim hatiye çêkirin. Newroza îsalê tu çawa dirêxînî ev imkan yani eger ku tu bêjin ev Newrozê salên borî û binerin Newroza îsalê hingî taybetiya xwe hebû an na. Yani birastî sembolên neteweyî yani ji sembolên hevbariyên weke em bêjin rojên şahiyan, rojên hevbariyên ku em bêjin hemû hestên miletekî dike yek. Rojên bi vê rengî em bêjin ew hest û hizrên miletekî duan rojan zêdetir xwe dide der. Yani Newroz jî êdî wateya wê ji bo neteweya Kurtên bi taybetî li Bakurê Kurdistanê wateya Newrozê êdî wekî sembolekî yani rewşa Kurdan yan jî ew daxwaz û hizrên wan em bêjin di dilê wan de di mejiyê wan de çi be di vî rojê de xwe de der. Yan jî guherîna civakî di vê rojê de xwe de der. Yani wekî em bêjin diyardeyekî Newroz em dikarin wek sembolekî ji bo xwendina vî civakî yan ji rewşa civakî û siyasî em dikarin wek sembolekî binirxînin bi rastî ji wî alî de giring e. Yani guherîna di nava siyaseta Kurdan da yan jî guherîna li ser civaka Kurdan xwe bi vî rengî îsal da der ev jî tê çi wate yani civaka Kurd yani em bixwe jî berhema vî civakê ne. Xebatên me jî berhema vî civakê ye. Berhema rewşa heyî ya rast. Yani wexta ku tu her dem hewr bidî ku hinek hest û hinek hizran bitepsînî ew dê miheqek bi rengekî bi şêwazekî cuda dîsa xwe derxe holê. Yani ne mümkün e ku ji xwe deng û awazên vî milletê bi tevahî ji holê rabitin. Çimkî milletekî kevnar e, milletekî em bêjin li ser eslê xwe li ser em bêjin gevneşopa xwe her dem xurtmaye sekinî xwe parastî heta vê demê digel ku ev nêzî du sed salê jî bê statûye ev millet dîsa heta îro jî xwe parastî ye bi rastî ciyekî yani şanaziyê ye ji bo me tevan jî. Vêca Newroz jî yani êdî ev siyasetê em bêjin ji salên hema bêje salên 1940 vir da rastî yani guherînên gelek dijwar li vê erdnîgarî dewmîne. Wêdî ev guherîna na wisa rengê xwe her ku çiye guheran yê ji rengên neteweyî dûr ketine. û taybetî êdî kesên ku îro li ser navê siyasetê xeber didin yani çawa me got cara din jî yani ne bi rengekî netewî xeber didin û ev millet êdî kesên ku em bêjin dabû ciwanên taybetî ciwanên ku dabûne pey wî siyasetê jê hêviyek hebû. Hêvî dikirin yani ku tiştekî derkeve.
داویه دم بیشن اف روش سیاسی وی داویه یعنی دموکراتیزه کرنا وی جواکی و اف رنگ آشتی و لحف کرنا دیگر دولتین سردست هم بیشن قبل کرنا نرخین سردستان و اف همو تشتیم بی رنگی راستی ایدی گله کسان عاجز کرن یعنی کسی کو حتی نها دوی ریده تکوشنه که دانه herkesi aciz kır. Yani hem kimse herkesi aciz kır. Ne kes jibe acizi ra beden man jiber kuhnek dıştan yani da embejin. Çuma beden man evin kan, çuma beden man. Yani jiber bedelek lohole hebu. Jiber bir bedelek kimse de kası kume diye yani. Jiber bedelek kudayne. Çünkü insan ne kadar kabul bike, ne fazla kabul bike ku de انجام بدل داینه که دا توی وری بیاسته و تو تشتک نخوازی یعنی تو مافکی نخوازی راسته بجی انسانی را گرک زورته انسان نخوازی بی تشتی بی روشی قبول بکه یعنی تو بجن دیسا یعنی تشتکی دیزاین دو گوری تفدیگرم دیسا خوازم بی یکی باور بکن ده همه کسی هشیار بون ایدی براسته ev dibi nevroze da ev hişyarî xweda der. Yani îdî ew siyaseta heyî, ew gotarên heyî, aciziya van gotarên wî siyasetê xwe di nevrozê da der. û di vî nevrozê da yani me dît ku bi rastî millet tişta ku ev civak dixwaze ne siyaseta ku tê meşandin ne ev siyasete. Tişta ku ev civak dixwaze heta niha ji bo çi bedel dabe dîsa dixwaze li ser wê yekê bisekine. Yani ev bedel çi ye? Ev bedel yani nirxên neteweyîne û serxwebûnxwazbûne. Yani serxwebûnxwazî bi rastî her dem vê civakê em bêjin zindî hiştiye, ciwanan zindî hiştiye. Tucar ev daxwaz ne temriye di nava vê civakê de. Yani me di vê Newrozê da jî wî yekê dît. Yani ev rewşa heyî bawekî giştî aciziya ji vê rewşa heyî û avakirina alternatîfan û xwedî lê derketina em bêjin nirxên neteweyî. Belê, yani tego hinek kes dîsa yani dubare wek dubare nebe hinek kes mesela viya dizanı aciz bûn yani vesiyan bedengman ey tiştekî ecêbe çima em bêjin ez îro eştera dibêjim ku evin xan helweste te helwestekî netewiye rast e û ez piştgiriya te dikim. Lê sove eger ku tu hatî veguherandin an ez hatî veguherandin an ez helwesta netewiyê ez bên veguherandin lazim e ku tu sove piştgiriya min nekî. Yani lazım e ku tu piştgiriya min nekî. Eger ku tu bedeng bimînî tê wî wateyê ku ez maftarim tu ne maftarî. Li vir tiştekî ecêb heye ecêbî jî ev e mesela xwe dibêjin ez rewşenbîrim. Yani rewşenbîrî çi ye? Rewşenbîrî ev e ku ev tiştê ku li cîvat de nayê baş nas kirin wî nîşan bide. Nîşana gelê xwe bide. An rin, an xirab, an baş, an nebaş. An tehlike he, an ne tehlike. Debe nişan bide bibêjin ku li vir tiştek heye tehlike ye. Yani hişyar dikin, gelê xwe hişyar dikin. Yani rewşenbîrî ev e. Em dilerin welatê me de ev kesî gişkara dibêjî rewşenbîrî li behsa nizam gelek tiştê û modern û demokrasî û nizanim mirovatî dikin behsa xayîntiyê dikin, behsa başî nebaşî dikin. Seneran didin min û te em wisa bêjin lê holê da tiştekî tehlike heye tiştekî nexêr nebaş heye bedeng dimîne. Îca rewşenbîriya wan kuma? Yani em nikare wana bêjin rewşenbîrî. Tu çima bedeng dimînî? Yani em nabêjin nizanim herim pev biçin nizanim çi bikin nizanim çi bikin lê bibêjin. Bibêjin va xirabiyê ye, va tehlike ye. Ha eger ku tu nebêjî jî dengmeke nepereze, mixanetî nepereze. Valla wisa dikin hinek kes. Yani ez ji bo hemû nebêjim hinek kes. Ev jî ji bo me gelek tiştekî yani
جواتا کردا gelek tişteki nekweşe u astenge. Dve ez em bi astenge hember bi astenge lavasin bisekenu ku bla revşenbiri bizara revşenbiri şiye. Mesela iro eve yani sevdi fikrim. Em kazım teratü şeklim bir person evin kalın. Mesela İsa hakaretle letaviye ala kurdan kırın. Niyetperesti Türk. Ev yetişteki balkeş bu. Hele kes diyordu bana hakaret PKK'dik. Ya PKK ala kurdan ne paradır? Yani PKK ala kurdan kabul nake. Yani derdi psikolojik PKK ala kurdan ne? Ne kadar yani? Devlet bu hak mahve devlet buna kurdayı ne kadar ala kurdan yuvak ala kurdan ne bilin. Bana bizara usadlıcı. Le em herkes zara gu. Valla jiboçu bunhar İsal Nevroz'dur gelleklere vanda be ala netavi. Ülkene ala netavi pürüskene jibove. Tersiya jibove taamülleken. Ali kilajı teşekkür gelek bakışa ku le Kurdistan başarıyla ilo ala netavi be fermiye. Evci ten laskerin de bakı valla hatın ten Türkiye bu diştera fermi ten Türkiye valla bil ala Kurdistan leci diştera koşedik diştera koşedik nizam de bakı her bişin hevleri le hevleri bil ala Kurdistan le Kurdistan akıfın her dişin şerikin. Ali'dinden ji tibejin va nizam hakaret tıkın. Va la kokiye yani hükümete Türkiye bu kwe nikare tişek beje nikare yani tuhada le nikare le ev siyaset medari van ve ki inşallah Ankara nizam kuleri valla dibejin paşavle hakaret tıkın le hember van tişek na bejin le meçugo le Kürderine vela kale zemelle hember van şermezleri bes bilim kırın jigorta ev şermezleri çıkas bu terkir an kebasiye bu. Böyle. Yani ser brastiye u dimenin Nevruz'u da derketine peş yani dimenin hala Kurdistan'ı hala rengi براستی گلک تیمنن بالکیش و خواهش بون و چه تجربات ما مستعین بالا امبیجن سیاست مدارن ترکان بیسکارن ترکان حساب نوانن بسر مده بالا توان کشان و گلک دنگ بگر گهش به میلیون انسان هم belki yani çalakiya nevroze و بلند کرنا آلا رنگین yani hakaret dawana امبیجن لهمبری آلا رنگین yani مخابن برتگن لهمبری hakaret zaf giyim bu ama beceqet ne kadar roje veji yani mesela carna hinek müjarin bejin rojane tişten din kavmin zedetir kevne roje va siyaseta kurdan le yani hakaret misal ala Kurdistan qat ne kadar roje ve yani qasikum meşopan de parlamentoyda sırrı sakık yani em bejin wene ali rakir û gotiyan ev alekî fermiye li başûr wekî din bertekekî ji hêla siyaseta em bêjin serdesta derneket lê li qadê di nava ciwanan da di nava civakê da dengekî xweş çêbû yani gelek kes piştê ku wan heqaretan aleyên xwe belav kirin teva aleyên xwe wêneyan belav kirin yani di qada fermiya em bêjin devleta serdesta tiştekî zêde wisa dengekî veneda lê li qadê bi rastî li ser medyayê bi taybetî gelek kes alên xwe vekirin û bi aleyan wêneyên xwe vîdyoyên xwe belav kirin kesên ku hatibûn Newroza Bazilê jî dizaniyan ku lê pirsîn hatine destpêkirin li ser gelek kesan kesên ku hatibûn dîsa bi cesaret wêneyên xwe ku li wir kişandibûn wan wêneyan dubare belav kirin yani tevan jî heman bertekê dan ne alekî qedexeyê ne alekî terorî alekî neteweyî ye ala neteweya Kurd e yani tiştên ku hatine kirin tev li gor makêzagona em bêjin devleta serdest tuyek nesûce
لی یعنی دولت بخواه ام بیجن لگوش قانون خود نچه یعنی او قانون نه لگوش ام بیجن نجبو کردستانی تبره برن چونکی جبر دای براستی چواد متنین دولت سردست جی ده سالین 1900 یعنی دست پیکا 100 ساله بیسته هم چاته دیار کرن کو یعنی کردستان به حقوقا مستملکه که بره برن هیچ هم دبینیم که حقوق در دوامه یعنی لبه داری تو خبات امبیجن سیویلی جی بکی خبات لگال جی بکی حقوقا لهم بریتن حقوقا امبیجن ایرو گور یعنی نوا امبیجن çarşıva siyaseten amnetayı da hatiye kabul kirin yani kanunên ku îro vezîknameyên ku em bijin îro dewlet li serê xwe dide pênasê kirin li gorî naçe yani li Kurdistanê jiyanekî din rewşekî din û qanûnekî din tê birevebirin rewşa ku îro em jî tê de ne berhema vê ye yani di vir de em dibînin ku qanûnên ku têne birevebirin قانونين مستملكين يعني قانونين متنجرين لقور وان تبدجرن لقور وان حركات دكتن هر تشتوان به حقوقية شخمة وان تشتان بزانم بفياوية لي دبي جواكا ما بيه كي ببينن يعني إيرو برفشا تشتينكو أم بستر مداتي وتشتاكو أم إيرو تجربة دكتن ويك دياردك دبيان بدنا برشاوي خايكو دراستي دا تشتا گوهریه نه دولت سردسته نه هلوستوانه نه قانونی نوانن تشتا گوهریه ایرو جواک مفایه جبر که جواک ایدی اسیمیلاسیونه کی ده اصلا داوی دا ایدی نواوی جواکی داتی مشان بره برنو هشتی اصلا داویه همه ام بجین قیب راتی لهم بری مهنه تشگوهرنه لی دراسه تشتا گوهریه جواکا مفایه ایدی او اسیمیلاسیون جبر که گلک زیده یه ایدی دنگی گیتونه دنگی که نتوی تونه نرخک نتوی تونه یعنی دولت چما ام بجین متحاله جیه که تشتکی بکه تشتکی تونه لحوله yani بچای متحاله بکه yani وقتا که تو دبینی yani تو باقی لگال جی خباته که بکی لی تو برنگی که نتوی بکی هم دسته دبینیم که دولت همان دولته تو تشتک نگو هریه bu her ne ki pariyekçi çene be yani dibek civaka me ve ravşe bu da berçel xo li gor wî nefandinên xwe bike. Bele gelek spas Egukan yani tedi bahsa kematê kir alternatif çareserî yani gelek ji bo me gelek kirince bu selam rujiye yani emlikarın durdurucu bir bernamede bahsa selamı kir li erdikarım kultibecim kum ev şer çıl sari hat xarab kirin yani Almanca bir hat xarab kirin hat ve görandın gelime gelek tiştin talayı din jibo yani Bavaria var hat çıkandın mesela hat çıkandı yani demek o eğer ku elkes görünce bereketin şere pekeki bejin eğer ku biz araba pekeki eftişik euro de paradın dokazın Almanca var baba Türkçe'de dışan pekek. Yani Bavaria geleme haç çıkandın. Bavaria evkesi bu pekeki şu serçiya şerkır nasıl çıkandın li. İroji revşeki krabeli alternatif türü. Alternatif dışı eğer kutumu böyle alternatif doji kim bu? Endikarın becimtine bu le kim bu? Çava kim bu? Mesela yani ez bu nefsi koydu bejim her tu heştada demekum dest bir siyaset tekrar beheşmeliyaletevi ideoloji graniye ideoloji serme bu. Ne graniye ne seviye Kurdistan'ı graniye ideoloji serme bu. Yani ve navi Kurdistan'ı mego yani en bejin ideoloji graniye bu me ideoloji jara iken peris bu green bu adı Kurdistan'dı. Yani mego emli ideoloji Kürdistan'ı rızgardıkın. Vekedin eğer ki ev ideolojine ve Kürdistan'ı rızgarına ve mehvar kabul kır ev kesidin velak tereddücme kabul nekir. Lübir de tişteki gelek şaşı hebu ev helbeteki netevi ne bu?
Ne bir düzenim. Medon ne düzeni bu? Medon ne düzeni? Bir düzenim. İroji sadece en baş düzeni ku şavak tecgo alternatif çareseli reça hata leteviye ne ideoloji jukha hata letevi bu kadar ideoloji le ideoloji letevi ne ideoloji din yani en sabıcın bizim mesela en milletin milleti ki de herkes her yani ideoloji cüda her kim inaktivite sosyalistu marksistu oldaru alevi sünniyu nizanım yani ev normale teşekkürlik normale hinek liberale hinek demokrasi tukadım teşekkürler normale eğer ki bu ideoloji Kürdistan'a lütfen bugün kurban ideoloji evlen normal medhum sakır ideoloji en başta zarı ki na hem ideoloji kurban Kürdistan'a be نتويا كل سنة بري أول هالشيء أم نتوي يعني حتى نتوي سر حتى نتوي جاك تجوز راسته كباسي أبو بعدك اللي إلى الشوا جرام ولا هذه بيجي أو alternatif سايا و بس سايا كسي وك بس سايا ولا ترازان أو خرطبة روج خرطبة أو تشتكو أدبيجم دورتيا مانيبولاسيون يقال ما انتخابنا أو حمو تشي لقول Kurtpuna leteviye baş vedişin. Eğer ki kurtpuna leteviye peş ve beş ev baş vedişin. Le evci greda hişmendiye leteviye. Ben ev pivise. Jibo ve platforma civina platforma ve yani leve hatidaya tişeki gelek başa tişeki gelek piroze ez valla vek xabatkar hem valla tarazan dibirim. Lever آگاهداری که وه از خاطر وین نشان بدم جبو فرید آزاد از وین نشان بدم هم آگاهداری فکری ام بخونم لور هم گفتن جهلا دادگاه سردستان یا آگری حتیه دیار کرن کو روزا محکمه حواله مه فرید آزاد 22 شهر 2025 anda lemcimir dehan daye mahkeme agriye de hevale me ferit azad ji götige amade u birreya segrit ve beştari mahkemeye bibe emli ben de piştigiriya milleti xwe platforma civarı serbukhe جبو و آگاهداری چه بیشی؟ داخواده و چه یعنی اون داخواده و لور آگاهداری کریه و چه بکن ام بیشین پشکری پیوسته ل چه پشکری بکن ام بیشین یعنی تو کار اینکه زلال بکین. Yani burası işte Nevruz'e yani operasyona ki zam mezun ya rastı sermeheye qase ku medyayla diyar kiriye çend qativi operasyona ki mezun li sermeheye yani bel dibekren kesi beştar evi Nevruz'a bazı de bun yani tev vekil istek ilo deste wandaye u her roj gazi yeki dudyan dikin sistyan dikin li bajarên cuda yani hevalên me jî gelek ji wan bê tecrübene heta nekane yani neçûne îfade jî nedane gelek ji wan jî cara yekê me di Newrozê de me hevdû nas kiriye hatine bu şahiya Newrozê hatine yani hemen her bajarê bi rastî divir da tişta ku divê bêkirin pêşî divê parêzerên her bajarekî yani yên em bêjin welat parêz yên em bêjin xwedî li van mirxan derdkevin divê bikaribin bigihînin me û xwedîtî li van hevalên li wan bajaran bikin çiqas ji destên hatiye me hewl daye ku em bawayekî xwe bigihînin wan kesan wan re baxivin ku netirsin yani metirsiyekî zav mezin di nava wan ciwanan de peyda kirin li ser malbatên wan yani yekser diçine derê malbatan û malbatan ji rewşê agahdar dikin ku beriya devletê malbat zextê li ser zarokên xwe çê dikin li ser ciwanan çê dikin
yani de şahiye ki evqas sivil, evqas normal, evqas embêjin legal de jî ger pêşî li van ciwanan bêgirtin û ciwan nekaribin heta beşdarî şahiyekî jî bibin. Bi rastî yani em ê çawa bikaribin behsa fikrên hewramanî xwe jî bikin yani. Em bêjin asta tirsandina siyaseta serdest vî astê de yani. Derwî jî divê bi rastî parêzerên me, hukuknasên me diban waran de hişyar bin û civakê hişyar bikin. Yani vakî hukukî rewş ev e, nikarin tiştekî bikin. Tiştên hatine kirin, tiştên sûcin, Ala Kurdistanê nesûce, nirxên em bêjin bilindkirina Ala Kurdistanê nesûce, slogana bikin nesûce. Neş û govend qet yek yani tiştên ku dûyîne roz de hatine kirin ji serê heta dawiyê qet yek nesûcin. Yani ev zexta psikolojîk ya li ser van ciwanan, li ser vî miletê bi rastî divê hemû Kurdan bike yek û li hemberî vî yekî helbesta xwe bikin yek û li hemberî vî yekî bisekinin. û ya digiyan yani ji xwe em bêjin mehkeme divî divan ifadeyan da tenê Ferîd hate girtin yani Ferîd Azad hate girtin. Wekî din kesên din îfadeyê wan girtin û piştî îfadeyan tevan berdan. Yani sedema ku Ferîd hatiye girtin tî sedemekî jî nîşan nadin. Her carî yani em bêjin bi neheqî ji xwe Ferîd Azad davêjîne hevsê cara din ji ev cara dûyanê ji xwe dîsa hatibin cara din ji awitin girtîgehê wî dosyayê beraet kir. Yani ji dosya ku dê sedased diyarê beraet bike sê me di girtîgehê de ma. Vê carê jî dîsa ev wayî me hawî temam dibe. Dîsa parêzer tev dibêjin dê sedased ji vî dosya jî divê beraet bike çimkî di dosyayê de tiştekî tune yani tu delîlekî em bêjin bibe sûç li gor qanûnên wan tiştekî tune ye dîsa bera dayê em bêjin di hundir de zextekî psikolojîk li ser ew çêdike û ji ber ku sonxarê Kurdî ez dixwazim wî jî diyar bikin. Ji ber ku sonxarê Kurdî ye yani meameleya li hemberî Ferîd hinek jî li ser vî yekê bû. Di mehkemeyê de îcara yekem beriya ku biryara girtina wî bidin ji ber ku bi Kurdî parastina xwe kir, ji ber ku bi Kurdî xeber dida hemû tişên wî ji ber ku bi Kurdî bûn hinek jî ev yek zora wan bir û nexwestin însanekî wiha yani dilim wisa em bêjin wekî dil rehetiyekî yani xwestin dilê xwe lê rehet bikin wisa biryara girtina wî dan yani. Daxwaza tercüman kir gotin perê tercüman divê tu bidî. Mesela dayîna perê tercüman Ferîd red kir gotu ez dayîna perê tercüman jî red dikim nadim. Lê wan bibare devletê got perê tecrübanî hûn bi xwe bidin. Bele gotu bu perê tercüman jî wisa be em gazî tercüman kir lê perê tercüman divê tu bidî lê ev mesela li gor hukukê divê devlet perê tercüman bide yani ne mecbur e kesê ku em bêjin li hemberî wan e ew perê tercüman bide. Perê tercüman daxwaz kir wî dayîna perê tercüman jî red kir û dawî de gaziyekî normal kirine hatiye tercümanî kiriye tercümaniyê wî jî şaş kiriye ji ber şaş îfadedayînê mesela hinek tiştên xelet tê de hebûn û ji ber ku me agahtar nekiribûn Bibare tercüman wana anî bû. Belê wan Tercüman. mecbur tercüman perê tercüman gotin divê tu bidî. Wî jî vî yekê red kir got ez dayîna perê tercüman jî red dikim. Li ser vî yekî din anîtibûn wî jî baş tercümanî nekiribû. Li ser vî yekî îfade wî hate girtin û yani ji ber ku cî wî jî ji me re diyar nekirin yani ne parêzeran agahdar kirin ne li benda parêzerekî man bê parêzer îfada xwe da ji ber wî heta ku parêzer gihîşt îfadeyekî şaş hinek derketi bi holê. Vî dawiyê me piştî em ji saet dehê sibê heta sisê warê sisê esrê em lê geriyan qereqol em lê geriyan ku em cî wî tespît bikin bibînin parêzeran re bi hev re digeriyan ew li alîkî digeran em li alîkî digeriyan yani ji me re gotin em ê we agahdar bikin tu agahdariyekî jî nedane me yani rojekî bi wî rengî yani em bêjin îfade girtinek bi wî rengî mehkemeyekî bi wî rengî û di encamê de biryara girtina wî hate dayîn ev çawa min got yani nîskî mehekê di hundir daye û di vî mehkemeyê de dîsa
de mahkeme agiriye be لامدی شی لسر برنامه سگ بیشه de beşler mahkemeye be yani de burada tişte ko de bekirın bir saçı yani parizerin ku karibin lagiriye pişkiribdin helbet parizerin براستی روز اول دا پشکریا مدکن و دیگر منه به مرانه سر مدیای پشکری بدن باید زندی هاتن دیتنامه امبیجن پشکری دانمه جبرده سپاسیون توان کم براستی گلک امبیجن yani kabat gelek baş gün bir varida yani zahte ki dane ser bayi ambition ser medyayı her dem bahsat yani bar yani çünkü bar oje bir çavay ambition bahsat bir meseleyi nektirin yani hatta ambition le meydanı tişteki de kavme baroyun Kurdistan'ı tev yekser dengi kabilen dikin bahsa meseleyi dikin لیش بارویان جد دنگ در نکرد بارویا رهایی تنی دنگ خودر خست یعنی براسی دویر دا بانگا مدا خوازه میوه دویر yani باروین کردستانی بن ملتی کرد به سیاست مداری کرد بن کسی که براستی جبو کرد کردستانی دلیوان دخوازه تشتکی بکن دویر yani çi platforma medbe çi xebatên cuda dibin yên birastî jî neteweyî bin دبي ببنى دنگي وان و هول بدن بشكري بدن وان بوان رابن دجال وان بن دجال وان لميدانا بن د بان بيوا جوين امبيجن حقوقي بان مرحلين تاني دا دبي امبيجن بشكري وان بن كي جي دستي كي çahatı da debê bikin yani birastî çünkü em jî perçekî ji vî milletê ne em ji bo vî milletê xebitin daxwazên me ji bo hemû miletê Kurd e ne ji bo platforma me yan jî ne ji bo berjewendî vî platformeyê ku di Newrozê da ji wexta ku me Newrozê jî kir me dûr da me tun sembolekî platforma xwe jî me bi kar nehanît yani me negot ku divê vî Newrozê me derxiste divê bi me bê dîtin bi me bê zanîn me tun em bêjin sembolekî platformê jî bi kar nehanît me got tevahî divê divir da hemû bêjin kes dikaribin werin bin sîwana nirxên neteweyî de wî derkê şahiya xistin yani ji ber wî jî divê bi rastî hemû Kurd ji bo van tiştên hevpar hûn bikaribin werin gel hevdû yani piştgirî bidin hevdû xebatekî bimeşînin çünkü ancak de ev nirxên hevpar me bikine yek yani yekitiyekî em bikaribin behs bikin ev yekitî jî ancak li ser nirxên hevpar bin yani li ser ala Kurdistanê dibe Aşa Kurdistanê dibe axa Kurdistanê dibe li ser zimanê Kurdî dibe ji bo van xebetan dibe em bikaribin tev digel hevdû bimeşin gelek spas Ömer şuraya gelek şuraya dikî şuraya gelek balkişi dikî mesela iki gotiye Türkiye nüksarlı gotiye jibo ve Tahir Elçi ve Tahir Elçi ser haber kesat kuştu teşekkür gelek balkişe yani bezen bayiye Tahir Elçi beri bir vek Tahir Elçi nizam beri bir vek nizam ki ne hasip aldın yani icbar var ne hasip aldın lakin ser valla bu ev velat perezi helvetteki velat perezi le bezen var ایروژی اگر کو اویه باش بزنم کو اگر کو جبو نتویا کردستان دو در نتویا کردستان çaraki gibi ve tişeki gibi ve hevdari gibi ve eğer ku em belden bibinin em suçtarın estara bejim em belden mayama peki batı ku dijmin yedikora biz rahati bu asali lehemberme karu kırıcı dike ev grezayme evin kan gelek spastıkım teşekkürler bakışkut mesajı tekhoş yani me bisin me gudari kırım hatın mukabil davya berleme eğer kutu dukadi teşekkürce an teşekkür hat birate dukadi teşekkürce gotra koy dayı kerem ki بله yani tüm zede meşru bigişti haber da brasti yani serkefte dixwazim ji bo hemû darên xebatkarên vê rêyê yani rêyekî birastî ji pîroz e yani di dilê me de pariyek jî ji bo van xebatan poşmanî çê nebe bîzna xwedê de çê nebe jî yani serkeftinê dixwazim ji bo Çalatê jî spasdarim ku vê derfetê dane min
ضروري جهنم بهترم رجی بمینم خیلی تشریف هربی. gelek spazıkım, jgora terkefti dukazım, bağırdık hatta careketin disa emdik, eğer kupeyizce emdisa seri ve değişinin, eğer kupeyizbe. Gelek spaz, Ervin Kan. Ben ise başarılı tecrübe ve gudari kır, Ervin Kan tise gelek balkeşko, le tişteki emşekot bir nekinkü, Euro nav Ferit Azade. Ferit Azad ne bu problemi ve şahsi dozatiye ve kırın, helvestekiye, helveste teviye. Helveste tevi, bu helveste tevi ve alikari bakın, pişkili bakın. Bu helveste tevi kari hemu velat ferazene. Eğer ku emşkara dibejin velat ferazin, lukkuleri helvesteki an hevdaraki velat ferid he ve pişkariye bakın. Eğer ku pişkiriye var lakin pişkiriye khadakın. Burası pişkiriye khadakın. Yani pişkiriye Ferit Azad pişkiriye ben khoya. Pişkiriye khadakın. Ne olur yani tane Ferit Azad'e. Pişkiriye doza neteviye. Doza netevi çiye doza netevi ama hemu yani. Böyle Ferit'e. Je böyle de pişkiri bakın ku iki kadar dibe ve iki dibe eğer ku pişkiri lakin hatta netevi khurtabe. Eşmendiye netevi khurtabe dejmin serme bir vak zarukan delize. İro her tüs bir şahane. Bağırdıkın İro şuva helvet Ferit Azad, Merüvet Ferit Azad, Uvelet Feridi Zeyder be, Fedebe, Berfireh be, Büvi Hişmendi Ezvera Dibijim Bümünün keri koşuyla. Evet baş.